batanze ubutumwa tukamenya neza ufite urubuga rwa Alvella donc muri bake rwaratakaye kuko ni urubuga ubona ko donc yatanze ubutumwa bwa mbere avuga ati jewe igipostingwa cyose ntabwo ari je ndiko nagipostinga usanga urubuga rwanje ntirukimingo yiwanje siki natanga buno ubutumwa bw'indirimbo bagiye gushira hanze bitanga kuri status ya WhatsApp cyangwa kuri Instagram n'izindi mbuga zitandukanye mugabe kijanye na Facebook Alvella Muhimbare imbuga zibona ko zitakimeze neza so nuko indirimbo ni ku rutare niyo title y'indirimbo nakagiye gushira hanze coming soon itaramenyekana igihe ashobora kwishira ko hanze mu rusange ane nk'ubu ariko rero iri pareke aho urubuga rwe rwagarutse rushaka rwagarutse kuko hariko na post ivuga ngo reka rutangwana umwaka no ku rutare ma new song twaguruka kwira ufite abashaka bani 170 yibiganye Alvella afise YouTube nuze desako nagomba mvuge hakumenya ibanga ni bibi okay bibi gute kumenya ibanga ni bicaye si bibi tobora twove itakumena ari bangomena akijya ngwabwiye sinzi ndarivuga bandi heruka kwa Alvella Muhimbare ruri uri temwe uri wajiyo rum Alvella ndabose bise programme y'ibino munsi ku mugoro haba nkubita makofi ndabihevye gusa nuko rubuga nyine kubera ruke kipare nyine rupowesheje mu minwe yo wagwivye canke rapowesheje kweri keke pa n'urubuga rwa Alvella bimeze bite ntabwo ari umuntu agwivye wareka ariko kandi umwe mu bantu bakontra imbuga cyane gose zugiye mwigemere mu no producteur oya Chizo sinzi ko hari isano bifitanye Chizo nta rubuga hati kontra Chizo rarangiye reka bajya bafite konti tazorangiye bajya bafitanye chemistry z'abatafa ofete bajya yapare gukorana hamwe n'ubujama ubugenzi no gukorana biratandukanye rero buryo umuntu mwatambwe umuntu mukorana gusa gukorane vyonyene gusa umuntu mwahoje no gukorana biragoye biroroshe cyane ko mutandukanye bicaye ku ntebe y'ishuri bro uwo mwicaranye mugasangira Chizo babanye igihe kinini cyane kuva kiri mu ishuri kuva kiri muri ETS banko Chizo babanye kuva kera niyo umuntu yamuzaye mu muziki nawe yamuzanye none wumva gashero chemistry yabo pa kuyinja muko nyene baya ntibahebana nimbo zo zigo kwa Chizo ibintu byose kwaje nubwo Alvella aja kwa indirimbo muri Amerika kugira ngo isoki cha iramuca mu ntoke Chizo sitegeko rya management we waravuga ati I have to respect you ndafise daddy mu muziki so rero nuko bimeze so nuko yatanze ubutumwa gushira hanze indirimbo indirimbo kurutare shakomeresha amabanga indirimbo itaramenyekana neza donc igihe ishobora gusohokerako cyangwa se umunsi nizako ni indirimbo itamenyekana kandi kari collabo kuri Alvella Muhimbare ni Alvella ko tunabona amakolabo yiwe ashobora gukora indirimbo akayikorana nabo mu mugwi wiwe nka ba Pin Page n'abandi batandukanye mugabo atubanga agiye gukora indirimbo nabo collabo yisi collabo ni single yonyine nivyo ndiko ndavuga naje gute twego turabona Alvella Muhimbare kakora indirimbo n'abandi bari batandukanye cy'abandi b'ikazi muri gospel kibazo ni management kuko ndibaza kuko ubwa gusora akora indirimbo ni na management yajamo ataraje muri management ntiyari bwabikora yakwa collabo na Pin Page unagikora ngo ega Pin Page ntagiye yitwa collabo big igesi collabo Pin Page yitwa collabo no yitiki oya nene ndiko Alvella Muhimbare featuring mu bya gospel igene ikiya no supporting ijya ni support isanzwe cyane nene ico bitakoramo mu gisiguri sinone nk'ubunye okay yitwa collabo gukorana n'umuntu atari umunzi wanyu ujya nko munzi wabo reka oya ni bamuntu bagufatira bafitanye no bucuti buri proche vraiment nta bucuti bwa byo kuvuga ngo ni proche cyane urabona ko collabo ni uko ashaka gufatana nka bose uko arimba gospel gusa bose arimba style zimwe nta n'ikindi bahuriye Pastor Lopez n'ubona indirimbo ziwe ashaka gufatana na Alvella Muhimbare karimba indirimbo iyo ni collabo basabasi iyo ni collabo sha bugira no gospel ngaha mu Burundi mu sikubanze kubirara nta collabo iriyo gospel mu Burundi nijya gushaka kubona umuntu ivya gospel aza kuririmba none Demshe Voice na Victor Steam ko baririmba izi collabo Victor Steam na Demshe Voice none ubona biri fréquent nko muri Sekila abatipe we baririmba ni Gistal birabaho gusa ko bati promoting abo tubimenye ko makolabo ni menshi arahari abo tuzimenya izivuma zaba ari byo hejuru aha kweli gutabeshanye Alvella hava kuri collabo kabiyobegwa na nintuze ya ujyanye ujya Pastor Lopez hava kuri collabo kabiyobegwa cyane dudaga kuri collabo kabiyobegwa kamikazi dudu uriya wundi wo muri Sariseki ahubwo abantu bakora collabo ni aba nani Dudu Apollinaire Foka
donc David aya ma equipe naho nyine ntabwo aba ari collabo aba ari constant babakoze twe kubimenya twebwe biranatahuritse kumva uko twamesha makuru ariko vuga ati abantu bakwikira umuziki muri rusange barabimenya kuko ari bya gospel n'abantu bambaye atazi promotion gisigura warakora agasha kuri YouTube abahejeje ntazi kwandika umesha makuru atifasha ngiye promotion ntazi ku telefone umuntu aza kugira iki n'iki wowe imeyaza ko YouTube ubahejeje so rero nuko no vuga kuri gospel mu kesha kabesha gospel ntiyiza amayame ntane maya yinjiza benshi bikwa kuba yiryohere cyangwa ngo ikafasha gushikana ubutumwa kure nakora butwara uburyo bwinshi cyavyihoza benshi cyabamvuga ati tuvyihoze n'undi ni yari collabo yes ni Alvella atanze ubutumwa rero nkuko tubivuze wakashikushira ndimbo hanze turamenyekana umunsi izosokera mugabo n'indiri murako izoba yitwa ku rutare